Munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Masaku ingi niwe MC wa Ekalakala Masinga Stephen Mwanthi niwatula Muti uneeni wa muyumbe wa Masinga Joshua Mwalyo wa kwasya ta ukukwata Mbau muyumbe wa Mavoko Patrick Makau kukitia kivila cha Ungavana kauntini ya Masaku mwakani wa 2021. Mwanthi niwamwenda Mwalyo kwivathana na uteti wa kaunti na kumanthia enenthi Masinga maendeeo ingi aikosoa uneeni wa Mwalyo kana enenthi Masinga maelete kwikony'a ingi sini cha kitheka cha Portland Athi River iweta tabena kamba amumu mitekisioni cha Masinga na manombo angiwe miaka yo Ben Musau no kutwambisha ainenea kakongo ekalakala kavindani kalau kuthuima imwe ya milati kisioni ki MCA Mwanthi ni aikosoa uneeni wa mumbunge wa kiliombunge kicha Masinga Joshua Mwalyo wa kuweta tavaina wetikilano wakwa na serikali katika wa gavana wa Vinyandeti na mumbunge wa OU wa Mavoko Patrick Makau na ingi kuweta tauka mukwata Mbau mumbunge oyo dhini wa kukitia kivila cha Ungavana mwaka wa 2027. Newi ayazia mewe nita gavana wa Vinya aimaka ana serikali kati ambeto wake maana na ndiye mnetu nikatatu zio mazio kwa na wao Vinya kwa kana ambeto wake wa mambe maana na ndiye na Mwalyo ndai wa wife undumela mekala nina chama cha wife ni independent maana ya serikali pia ayanga wakatwete Makau yu akatwete Makau ndi umundi 2023 ebyo wa 2027 no twambo thukuma ibindaila twivu otutanga Mwanthi niwamwenda Mwalyo kwivathana na siasa cia uthukumi wa kaunti ya Masaku na ithukuma enenthi Masinga achathania kusukumia uelesyo wa undu kimanza cha milioni ya 170 cia NGCDF ivikiyete na utumika atuwekanizia zindu cia kaunti andili zindu cia national okoto byo uneeni ngala mama iseve yake okoto byo uneeni tukwate okalelo kange lelo wezele bane wake lelo umite ikatini kamwizo weki ni tukumara mwasi ya yuko makibela ndwai sai kwa ndwai so kana tiwo lakini ambe hizo kwa siasa sita uteti si account siasa si account nene we mundu leka lapho parliament kwa assembly you unless endo tu ka MCA ende you know akambisona ne si account lakini that MCA nene sindo siake si national na yeye kanitu nene sindo si account MP also ni MCA ayaka akanena siasa si account ndakani siasa si account twebo na itotona atuona bena thina tikanena netenena nangavana wa Vinya mheshimiwa adili na umealange ba national na ba account aitweke no because ndo bingi twise na milioni ya 100 cia CDF na no male dito ano tuzo manai ona yondo kuthukuma basongo baende kana ti ogwo ngitio male dito no male dito indani ka MCA Mwanthi ni walunga ndeto cia mumbunge Mwalyo ilona nene te chumani kivetuku cia kumenda enenthi Masinga maikekon'ye kilingi sini cha kuombwango kwa nyumba cia enenthi Portland kwa kila ukuweta amwe maala manavikie na kuomboewa tamaumite kisioni ki cha Masinga one wia yange wa yake theka kiba Mavoko kube na maitu alamo ni thangu yo mundi yandikiwe kitheka cha Delmonte undu Portland ya kwati kitheka kia kibaya no Delmonte makwati kia kibathi na Delmonte matungiye kuyo kitheka cho ba Delmonte ulo kone thangu yo mundi asisi mai we kitheka cho ilare lui anu marilu Nakuru mana ndiye kubeta ngithekani gashakwa Munini wa muzumbe anaendie Nakuru ndi Nakuru athiasia no maitu maikalongwe na itu tukila tekasi andu maitu ala me Portland maikalongwe ndu ithekaini ciao maitu na Portland yo sikela yesite bau la mina kosa zelete kwibeta nakiteka kitongiwa andu maitu na ketha ndasoma report ya task force ndu thibo ya national parliament ya sabwini president Uhuru ya task force ya isi kitheka cha Portland kitungiwe nela mato abo ko ithi tu ya tumanu na ila tukwaza mbai ya mukamba tilete andu maitu ayasa tukuma singa kuthi nene tena ndu ingi muno me ba Portland baza bana komwe wa bai kati unaomboyo vilingi wa Mavoko Mutongo TV kumavaka Kongo Ekalakala Masinga nyenita wa Ben Musau.